kalangan kiyang kauno nga kan more me katin muitong amanaman kitay liban tolaro kapagap auyotis me panyang yamur well kalanganen Koht kalangan kiyang kauno amay katin kat tabak chelen biliw ko panamasanen Koht ayoy ko saya mi pan ko saya me deliverance up niya uya kapagap men sango imen soto ko la karwaru men ko saya ta me Kamwahula kam te yamo men Jesus akan buya sapul mo healing poye ki niya ko saya ko do Jesus me sapul ma child role model Jesus me chay bang ken alasang chay bang ken poso no kamelele o alasang ta me ken kochen buya pon sampawat mag child de kila Jesus ime melelo ime kochen masani ngai me al ngai me melel okay me child de kila Jesus me so tra tinda atan Jesus ap yamo manakan maur yamo manakan kamelele ta me kan gatin wiya ta me gatin ngongi is Jesus me chawe wake you up and transform apan wogitala child maur wogitay pan aramas ap maur ke maurin Jesus pun sambawat okay so ibang kato kay latra me pit healing in Jesus niya tuan kat pun sambawat I patuan dar scripture kan pun mangan video tami mengko saya may healing we are know you okay covenant we ki know healing we are know you karata makoti know kiti wat ki kupra en kamawila kamawi komila kamawi yola sangat sumakan puksaraw katiti ang child Exodus isak lemaria isak wino God is a healing God and he established healing covenant in the Old Testament. Okay, nangatete marang akatini no gitar mepit sapulma Kamwahula the healing. Yay kapagap chayban injing the scripture can study gyo nantiyang memorize chaman we ansame chayken lelong sapulma chay rairen more ewe urapangkan masantong kachay abang kumpati ni wiya atay kamelele sotopa mimi janan maliel abang kumpati ni wiya Exodus isak mori isak puno emasa ni yang rail makmal pampay kiyang ya may wata kay rayo makmal pampay kiyang ya tolul kay deksin paik abutan paik utan paik umetuwa requires sacrifice mayroong mimi selilale yan senayen ya may kamelele ya may menwian aptama ko from Lord okay so kasaya makmal ban utan paik kiyang ya tolul o kapayata tama pungot tatawray Kasam te koros. Iso Japan kalau ke kung kumail eu sangan sumau suwet ko. May kalau ke kiyer menisip ko. Pwe ngoy kauno mekin kamawi kumail la. Okay? Eko saya kalau ke menisip ko. Menisip nang puksarawi ansa koros chayken wat menisip railar masen liki. Kay de grail we pilipil kay de grail sapol mangkot. Irail kapag kauno. Ap miya manaray ko choror. Okay? Man Israel, iki child. Iki child me man Israel through Jesus. And so koros chayken wadak puksarawi, masa no tok man Israel, eto ko iki child. Makos ko saya menisip, ako ko saya melikikan, mesa sa Koht. So chan ki relationship, so chan ki ewang Koht, ni palingan. Okay, so kauno, i Kohten, ino. Ekung gaten buya tame ino kidir. Kamu yung ngoy pan chang pan ino wen kauno kap kapayata I know what ata. Okay, ime kauno pan mangi ki magtrapa kongi, ime kauno pan yang count ki kamu yung ngoy magtraw ya sapolema magchapang kapayata. Okay, kay tak chama chay yang ja wewegi magchapang kapayata. So ni sakpayo isak lemak ignalap kapre yang kilelen kichailen kasalian Jesus me chay pakongi chay king kapayata. Tama ko pura. Okay, po kauno sa song, amoy limpak ko ay limpak, emimini at hawiwiya. Matui surya sa keo, kahit kachay makinta o may ngay Koht, o may ngay kaon, may pansusuko morsotruk, apuralakan makapayata. Okay? Kastam palen kachay machaypil, mamya chay agisin, scripture sa tanok, wewe ki, palilaw na chay mamor kapayata, chor, chay wiyayang Koht, ansa na mao. Peran. Sanga chay bang watlik yalakter. Apo sa chamamorla la child. Amen? Alright, so God's healing covenant to which inowen kamaw yala epil ko sana Exodus isak lamaw
we is Exodus riesak silu riesak lemau. Okay, Exodus riesak silu riesak lemau. Makumai kau takong ya. Kau no my God. Ipang kupramawi kung kumail tungol kisin tungol o pil. O ipan katuan o isang kumail sangan so mga koros. Okay, inaw. Covenant what ki inaw. Koht ini inawang sapol mga kan. Kitrail alita inaw sanya chay paik. Kau no inawang kitrail sang niya amasan kamuyo ngoy Pechan more nang kapayin inaw chakiyang got paik. Kaya jang wat lagi chakiyang got paik. Okay? Amasani Exodus riesak silu riesak lima. Makumay kau tokiyang ya. Amay Koht. Kau tokongi michay gandaki. You're my Lord. Lord what ki magchay pongi, magchay papa, magchay kamelele, magchay partisang, magchay wauniki. Ipan kupuramawi kung kumail kisinchungal kan epan enohidi. Epan kamongay kichail, epan kanampilay kichail. O epan katuwa na isang kumail sangay sumakaras. Imakarita ayo te palasang ayo nanay ka skuli na wiga chukosaya. Sumaw kung gusan niya pila chay sapay. Niya chay sapay yang kupurangko chay kan open tapor. Richunga taal. Pues sumawan tao kay kichail. Sumawa san rin Satan. Apniya chay pan pay yang kupurangko. Pararangko chay mimi pawe. Okay, pararangko. Chitar may bil sa chapakring kauno. Milaw sa wasaya po ite sumaw taranwat. Sapol mapuko po inaw kidir. Okay? Ya chapukon. Kichabang kau takyongi. O chapan alialuki. Lamuki. Kaitek lamun. Iyani man. Kaitek iyani lap. Sasa tayo ani lapap. Masa numpumpi yo matap. Kaitek iya chay Koht mo. Okay? Kaitek iya Koht mek chaylan lamuki. Lamun Koht wewaki yan wauniki. Yang mamunay wauniki. Kapayata sapol mamasan. Okay? So, eno gidi, kadowa na wisang, kumail sangan sumaw koros, inoma. So, iko saya magchabil. So, pagpakirin ka no, milaw de mo itang yen, sumaw da. Milaw de mo itang yen, yang corona. Okay, Japan, miminan sapul ma inaw. Japan, miminan paikiyangi, sapul ma inaw anakiyar. Makumail pan kautak yang niya. Ele tami chaikin sumaw kita chaikin pensa sa Koht. Suman kau tok yangi. Okay, so jaki yangi worship. So jaki yangi praise. So jaki yangi cupping. So jaki yangi kau tok. Kau tok ngen migos ko saya. Kaya kau tok mom. Okay, kau tok ngen. Me tuwacha. Uyagi ya chay wasan rock. Pwe me no kidir. Chay limuyagi ya chay wasan rock. Changay yan so koros. Loko ya choror. Eye wangi nan ngana chay ka connect. Nan minute chorus emasanier so japa abang kadoan away sumaw. Okay, bang kadoan away sumaw koros inaw yuma como yung ay bang nya chapo ko chama-chaman kau na so koros connected ang ngen saraw yan so koros ak jabang kat yes nan ma ako sa yak challenge kiyangi kaudak wat ki kau no kaskas kay dak ran sarawi cha kay dek wambaron ko dong yata ikaw to ko ngay ka. Oh, yang sarawi. So, como yung ay protect quiet time. Ak japi lekar pana japanay devotion. Okay, kiyang ikaw to. Anan rano niya chay biyata toksali nan ngana chay ka kau to ko ang kau no. Worship. Okay? Worship. Kau lung ka tap. Wiya kapakapang. Connect. Eye wangi cheng. Kay daga cha anso. Okay? Ay no gid machay bang kiyangi kautak. Ebang kupurumawi kichay bang kalangan ng kichay. Ay da kalangan ng nda o kalangan chakiyap. Kataro do sabol makalangan. Meyeyi katuwa no wesan sumaw. Sangan sumaw karasi inaw yoma. Koht so jaken masan likam tuwa chakamu yongo yakay back. Apo kung kapayata tami masanir. Amupuko ay puko chang seliba magjamen blessing of the Lord and fall upon us. Okay? Magjamen alialunan kapayen kau no.
Chaban megila way. Changa payata ko parang kot. Kay tek pin insana child. Deuteronomy isu way sak lemao. Kauno kot kachengat kisang remail. Sangan sumao koros. Esoja bang kachin katarong kumail. Sangan sumao suot ko. Melelong kumail mas nanisip. Apo panut kachkiyang amail imunchichi chekan koros. Okay, yo saya. I will take away from you all the diseases of Egypt. All the diseases of Egypt which I know gidi ebang kachkisang child sumawan masako. Pong niyan sa manchayuya testimony miya no kay sang pompe me katete kal puyeki aray gempongi tikitika nani ka so ka porungan winani okay ani karagan pichi ki child ko do trakin sapang jaksinan sa bachile na bude ka melele rail o yilisa pape nge wasteland e chay moni abragan purala seliurai proto okay ko tong kawai sane chay moni kan ko tong kaloge kin ki chay sumao kauno katto puchele nan ke more unsak karita nam testimony kan ngai pirginya uya ko listo sumao seli apan sa me moi tang krai sai more ika ke pelian sumao okay sejana na matamatao double think twice matawa bakriao mona ban toke ya pui bang koronge la isik okay achai kapakap nu poson chai bang kaus so chamaitang okay so chamaitang and contractually okay kalkalo kay kin child sumao so wasa ko saya I will take away from you all diseases of Egypt sumao nan moren mas e no gidi epan kachkisang child epan momsuat child bang kadan gemeg child ipsapal child ngen sarawi ak child ap sumao nani momsuat pagay dek child so jami minan covenant child so jami minan ino mak child ban ipsapal ak child ap timon poses okay ngen south ko do cha tama ngen south pan toke keng child mak child ban empty pui me masanir nan madoi sakriya baisak cellular baisak lemau satan magimpidoyo kung poroto arma child John so che ichar masanang go tre child eban bilwato yangokan okay imenta so chakon nong chanip sapal akachapli kasaleta me o yanane deliverance ape kamangkoror kaya kamangkoror sangan sa walang kakarada yaramen kapagapki yerman amen kede kasik me agabara nam bangko call kenya melama deliverance ya aya power and God remi okay aya power and God buksaraw ka tete yang child Jesus Christ in you is the hope of glory Colossians area sa kisu Christ me yeyas remuyan ime linganan kauno remi okay kareda makjaipan aleta Christ agjailap kamkamait tip de John sotra masanen go tre child outdate child yeya tramo mangen south pan toke king child okay apo masanir on kauno a katki sang child somawan nani sipkan somawan nani somau kan me somau okay somau kan me moren mas agat kisang child ma okay ganda I cancer cancer copper I whatever atan somau chepan pokata chay somau kan ilela sanggot apan sa manana chay kapaka ama chepan katchigala chay somau kan ag chay pokata kot eban mia manana chay kapaka pokot kinsa pang posan amen all right so Hebrew waluano Hebrew waluano but now
he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he also mediator of a better covenant, which was established a better promises. Masalan pombe yo ap met Jesus a layer the dog and samoroyo. Me siksang melel the dog and samoro taken. Okay? Dueta ino lap me katin kawata nan pungon koto aramasakan. And siksang men maso buegi akatin basane kita ino lapo songkan me mau kowalapia. Makauno katin muya on Moses te Baba Abraham te sabol makan maso couple buldo re muyo re e kap nanin chang Christ kareta wasan wata kasali yung child me Jesus is the high priest which is even me samaro me siksang samaro chekan magat store more child tama kauno kubur perenki o kasapulata en lapalapsang Marcoros puegi a bike. Okay? Puegi a bike. So in John Christ kapuyala inong Koht oramas. Ya inawan ima tay Koht ke child me sapulma. Karita kamu yung ngoy chapan iko sa yayar na lesson meneklarkan atra iwong kauno aban relationship me based on who we are in Christ. Aman manakapil kadete pong nan testimony ko masalita Christ apat more pumpup silisongka sa chapipol ngen south we kan kanapak toto apueki atra solar riski train Jesus. Okay, imo mekas ko saya. Jeban so jeb sapal jeban o solar iski children Jesus tami no bit the toka me bit come yongoy covenant. Okay, you are covenant giving God. You go to know. You go to sapulma ino. Arma chapan sosa iskucharen Jesus chuchon jeb sapal. Apere dio bil mi miselicha nan morin so long war. Okay, so Japan we me Jesus sabulma ministry o excellent mouth chor mouth olul unsakla kaunsakala iyer kat kiyang kamuyong ay patonganda katogewe tami chapiatar more so kajay sapal Jesus o kat lala child Jesus o men kamakatong kajay lang kaunsakala tami kajin chapiataro para taman chawya mamayr empanya chaka chia sang we ke Jesus mana ime ayo te pala sang ayo ya is Jesus man is Jesus ma kompompong iyan is Jesus ma we am kaunan tak chojo kachal chay kak Jesus niat Jesus ni morgiso okay Jesus niat chayang yesa Jesus pongiyang alita Christ kinsarawi Jesus aban san salma yi Jesus un buk sarawiyoma ma yime audelara chay kamelel ma yime chay gempertan mensang matawa ko parasang mensang lel ni sojo marano pon mia morin Jesus ke chay komyongay kasaleta ama cha tikia atra mortor wiye san sal cha sa kot cha sojo wiye memor ko parang kot tame ka tun kasik last in scripture me mene ukiyang chay ye Malkaka bugil limau rajigajik silisa kisu. He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. Okay, kauno arakatin kalwa ye men Israel ko sang nanisip. Rawasik silver o gold, Israel koros kelail socha mesomao. Okay, jail ko ya story.
ni physical ni tama uyawi a story a soy say memelel po uyawi nan history como yung oy karabana jakas ko saya pwede chalut mamorki in the spirit okay tuwa chaningen ansa me como sapal kauno kachali ko saya kachame uyamen Israel ansa what chailip sapal chay uyayar serbilibil ren Koht pwede jang Christ okay so kauno katki isang kalway kichal men Israel ka kalwa sana nisip me weweki kichal saulang kapaka kalway kichal isang nan morin mas rewisik silbero kol irail koros kelail so chame soma okay mia child torture mia sapul ma child torture nan morwat torton kapai mia kauno bangot ki do de got ki dor de jai mi milale money okay mormao so chame soma Mendaki magjail pan so lang sa palak jailap ngad mop okay kelungkudwa hey so mop tan pan dogi ki jail ab jai ban palianta jaila saya risk jail ren Jesus okay to je chase chuka kenda chuka koskosaya me kauno waya sang hernani sip aya buya logolongi tipanisip Ichami pan we logolong di panisip ma ay maura sa chawukla na chay pitoy sa mernanisip que chay was silver gold kabaya child chamanta i-share na niya testimony kan last year mo singling gutwa ke sinsanga nanchin sawaya Kogo pesang totador poncha pungmoria. Ikin miya kapakapaw yala lautla. Uya kapakapaw yala lautla. Mo kisang ya me isaulang so isaulang. Ngayon South Stock ikin ya mo debil sa amin. Apo yala lautla. So uya kapakapin main Koht kamaw yala main Koht o kaos mela uti. Aso po yala lautla kotador. Ipil naman ang kiya raikin ligo kitimala. Ari wo kita lai kapakapo in the main Koht singutwa so tra kalinga na ikamuita wasagis so chapat keu kalinga na ikamuita gos kasa imposon akilingutwa sa ko kata donga ni chapung moria aba udi aba mela okay so karabana imen share maka imen challenger kapobong Koht me got sweat pon Pechay kak mamau asang pukaw uyang kechay pukaw na men panawi kechay kaw na men kakayar kechay tanan nang kapor kiyo nan limbakong okay ngaya isi chuka melele me coach kenuwang kechay kenuwang kechay chama chay ban pilata deep chay la sayar dame mau chay kapchak ay men memorselin an deep arya chay bang kasik kaw na muitang ya po kalokaya ara repent kalula ngay kasayang mesaulang Aramas koros meso jamo idang Israel maur rami mi bang karya. Okay, so insulu isa palu. Alialu seli po insang bawat karya mi bawa. Karya menya karya butilale agayr kita maurinisip mi chapawa. Chachana wiya kapagapagan Koht. Achalana na pati isang nan maurinisip wiyala sa pormang Koht men Israel. Okay, ningen kamo yung ngoy men Israel. Kau na inogi di kapay kamo yung ngoy kapay. Okay, and so me chay miminan moren mas chay sa salukuryang Koht chay relationship sapong seli Satan waste time kung kichay pure kichay seli nisongan market koros apan so me chay la salaris kichay chay kapakapin bewede kapakapin palianta iroti tepil pakmak pang Koht okay niya chay kapakapa ko kerta at chay morin saulang kapkaparen la imarmas kim backslide ki pogitas kayo so chay limpakong Koht karyaw so chay wewe ki masanang Koht ngay kasi lupang pang po ki masanir man chay ban rapagi chay ban tiar man chay ban so chay pang chay ban rapagi kuprang Koht chay ban pakpasang puk sarawi chay ban kola yang sarawi okay So jai so juga kapupon ki kauno tame chai luwat ki.
Tepil tiri normas ko Jack melaw kapag kaniya po yung kilail. Tay bentang gomoy. Kapag pakpasang puksaraw yan. Pokamo yung kilail. Lukurian cheeses. Katlon lalamoy. Okay, stop me do surrender. Kolula waliagap. Jesus yang komo. Chakapakap. Oh my siwa kot kan lapalap.